Tabiat көзден кыш айдарына кірген мәлде менің үшін бик қуанышлы вакыйга булды. Ул да булса Яйгыр гомере дигән китабым дөнья күрде. Бұл менің үшін зур шатлык. Нече мин ел мезгиленнән башларым, чөнки минем китабыңның күп өлеше ел мезгилләренә арналган шигырьләрдән тора. Мына беренче бүлеген мен бу китабымның атаным инде яшәүмнең гамле мәлдәре дип. Китапның исеменә килгәндә, ул шулай аның үзенең бер мәгънәһе бар. Анда мин бер күренекле шәхескә, хәзер инде китап сыккасы әйтергә булалар инде. Безнең күренекле композитор Салават Низаметдинов вафат булгач, мин аңа арнап Яйгыр гомере дигән шигырь язгайным арнап. Моны ошо вакыт үтү менән ошо шигырьнең исеме китапның исеме булып китте. Оның Яйгыр ни өчен Яйгыр гомере дип аталып китап укыса уйлаһа, ул шигырьне асып карап укый ала. Китап берничә бүлектән тора, бuna тәүге өлеше әйттем инде бүлеге. Яшәүмнең гамле мәлдәре дип атала. Ул кытка гына өч шигырьдән тора. Китапта шул шигырь менән аскас, мен шул китапты шул шигырьне укып китәйм. Ул триптих дип атала. Беренче бүлеге триптихның исеме гомер дип атала. Беренче бүлеге шуннан гыйбарәт. Ягъни тәүге шигырь. Дөньям нурлы ине, һәр тәүлеге тулы, озын көнле, озын төнле ине. Хәзер әллә шулар үлсәүһез, әй гомернең гамһезлектә үткән 24 сәгате нисәүһез. Икенче шигырь. Яшәй алдымы һуң, яшәй алдымы һуң, үземә хөкем булһамсы, хәер бераз хәл алырга ине, иртәгә өчен бер тамсы. Üçüncü şiir. Bir qarahan gomər, hiç bir fəlsəfəhez, görünüş günə, fani gazeti, çünki takdirində mağlay hara etib, haq bəgələ aldan yoladı. Buna şu şiir, hem o 4-5 bölükten tura, hatta men böyle indirdim neylerdi, benim için kitapta yana bir bölük, tercümeler, şiirlerdi, Rusça tercüme edilgenler ülgüleri mında indirdirilmiş ama mında ne var? Şoyarı katış yazılgan şiirler de var indi. Türlü şair, ağaydağa, şair kustularga naşlarda var. Şundan indi. Bulay indi bölüklerge bölüngen eyti alamın. Konulimde Medgelyemderi, var minin tuğan yerim, minin ilim, minin tuğan yaklarımda diyen şunday şiirler var. Ana kitap hatip algan okusu, o kitap şiirlerle tanışırlar. Şuraya ben özümden tanış bilişlerge, studentlerle takdim edip, inem ol bitinde bir ney tuğul. Kıymet eyber tuğul bitin. Hatip alhalar, ili özüm bulhalar, mine müracaat ettiler, men bundan olgaz şimdi. Özümden studentlerge, tanış bilişlerge автограф менән язып бирә алам. Бuna инде вагъда итә алам. Бuna тагыла bir-iki şiir укып китәйем әле. Теге мөхәббәт шигырьләре дигән идем. Шәлкемдә. Яз дәвамы кайсак яйдә була. Яй йылы була күзләрдә. Үтә йылдар. Төсле хүрәт төсле. Sağlıp bizden gözlerde. Dik her mezgil güzel öz melinde. Yaz hükmü yazın göz günden. Şu güzelliktekiler için yok şekilde saram yok hüdem. Gözler etmey. Kaysa güzellikte yenilerek hüdhed anlavı mezgilder oludur. Yetin gümürlerge diyen hüdden şanlavu. Ben buna kıtkağına bir şiir. Benim 2 oğlum var. Şular turahanda qısqa gana bir şiir. O indi
Gümbedimde usak yaktı hetigen nige rubrika da basılgan bul şiir, basılgan şiir, ol bulay, gümbedim büyük, yıldarım yarak, kilem hüyünüm, yer şarın urab, urilem kuyaşka, yete kuldarım, ekiyet tugul, üsken uldarım, irşatım menen oydarım, menin kulak oydarım. Buna mine de, o şu şiirde okuyam, gel tulgınlanam, hem öyleyim de, bu bala sağa arnalgan il dünya kümelindeki en şap şiirde tip oylap koyar, özüme kalha. Bana şunday, özüme kalha, takdim etken şiirler var ona kuruna, menen tavga exemple, after exemplarını algasında, dön boyuna birisine mertebe onu okup sıktım. Kitabın başından odağına tekim, odağından başına tekim. Men indi şu kitabımda okusa takdim etsem, yüzüm kızarmaz dep oylayım.